Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderena puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu mana parantos gubernur sareng budak mantenna urang sadaya biasa ngariung di halaman ibu ngawitan aja kapal air ka daerah Mambus pada penghubung ka Rakaso di ka tempat pangitu di Bogor satu wabillahi taufiq wal hidayah wa wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.